mani kubaza besini kata mtshela kwata kunibambezela uyu malama safinyana asalubela kanyama ibongola kaphungu umkosi wejonga ayi madoda esibanza qhamba khona phalisisile mthopha sayiboseni ndawo mna ikhona le producer yam ndihamba naye pha unhlahla umfoka qaba kalo uyezwa nje nawo yewena ukhoto wangogo mnganami yewena ukhoto wangogo mnganami kalesi sikhathi uhlupekile kumazi omunyusi kalesi sikhathi uhlupekile kumazi omunyusi ngoku sewunemali awusebenzi abantu ngoku sewunemali awusebenzi abantu ayikwenzenzana womnganami madoda awukofe nhlahla lapho mfoka qaba unjiniyela wami lo aphinde abe yiproducer futhi madoda futhi yiproducer nyani khuphuka lapho mathindana nkosini khuphuka lapho mathindana nkosini hayibo anivakade mathindana lapho madoda nawe i-Dub Dogs hayibo uchitha kabugayiwa ndiyakuxelela